Abusa Wayoosi ana Ghana for to be man. Wayoosi abi video a wotire be say Mahama say uncontested be Mahama term agenda na o say onko bi mu a. Always on Mahama enya adwe. Obi demonstration etia. Say Mahama pass uncontested be mu de. Obo akura. Wayoosi say obi demonstration etia. Na no. Ana comedians or TikTokers for no. A clàsh with Wayoosi say clàsh. Yeli abere kuruma wote yeli abere oba fastly. Me mo nchiribu no akere wadwe ama me. E wo comment section. Aha Penyah block media. Me so say didi mu. Oba like video no that my subscribe button na be click verification icon for latest update na be chere wadwe da ama me. E wo comment section. Best so baso no wa share pro so anya bi ahwe. E ma fan kwa chekaka obeka ya 2016 ane ba say Wayoosi yare in fact onya kidney infection. Onya kidney disease ya. In fact, na do not cross Wayoosi ewu. And after that time, Mahama and a president. And I'm so Emma Mahama as president no. Efa a whole car. Ada say Emma ye hwe Wayoosi Emma Wayoosi a whole ton. It from there the Wayoosi wabeya Mahama top fan pa. Well, Pen Mahama same pay. It you kai. Ye kwa 24 election mu kra no. You know, or your campaign song Emma Mahama. Now Wayoosi amro kana say na abusa na nsia mu. Obeka ya Ablakwa any USA Foreign Affairs Minister Enya Antawantawa Emma kind of master this is Kwame Nkrumah Ghana. Won't make kind of open to the any other Emma because of that no. Not Ghana to USA no yeah visa 5 years. Almost so from 5 years to 3 months. It's almost Ghana damage kesi pa from 5 years to 3 months. Emma Ghana na ho hye. It in nansia mu ana ho ma eko make speech bi ewo UN. Now after speech na chi no ana ba ye say oh visa na 5 years now almost ever test so about 3 months no sisi an almost side the 5 years ni bi na 5 years on side coin and na Wayoosi ani agye and Wayoosi ebo Mahama baso na wo kire mu oh Mahama uye ni papa po we say visa ya test so from 5 years and about 3 months no obeka bi obeka sa ya pe an America so o ka say na to na come so it was at the 5 years no asa ma back it's just 8 years Mahama won contest bi mpa de on there. Well, here there will be a demonstration across the country. Papa, Michelle, His Excellency, the President of the Republic of Ghana, you are John Mahama, Mr. Bibiu, Wakeke Waye, Oba, Michelle. Papa, Wadaruma, Umswabeka, Sir Unkubu, Papa, Omani Sufro you. Papa, Omani here more. Papa, Omani Sufro, yes, say you mean to me, Papa, the way we see woman, yes, so. Namia dom, when you're 2/3 of Parliament. Papa, Constitution at the house ye bay or ye bay review, and I say by amendment. Papa, you first have Konya way so. Papa, Nina amendment, that's how to so another 4 years be my. Papa said you see woman, oh, you're coming come out to swim you, yes, so. Oh, so what can so be a dear. Papa, but who is state man? O mani na dadun da so o mani kan ko hian hwe na no EU submit ya moko yi papa hwase mo de koto ho no eye restriction ai visa restriction na ai friends ai America for their to Ghana papa wonu mo semti o bo ye fi ho papa da o ma yesrew papa yesrew munya amendment papa na sako another 4 years my ye nese so man no kura audience na won ko bi ma ye hu se won ko bi papa yesrew papa e kura so waka na so wonwe papa yesrew sabre bi ma ye why papa sabre bi ma ye o mani hian papa o mani hian papa nya sa nya kakra no o man obi be demonstration o obi de be demonstration na demonstration ye no ye nya fo bi ya se ye hian o tetem papa ye hian o tetem zan so ba tetem a ye mse Ghana ahudwo baba asundwe baba o man be yiye papa minim so wadi atum pia as always the government to Wayoosi as me was nya adwene na we say ade no na eda ho no for 5 years dada ya Ablakwa NDC foi na baaye eno o mano peli Ablakwa ko ye this is Kwame Nkrumah Ghana you can show us foku this is Kwame Nkrumah Ghana eno mo twa damage it is from 5 years to 3 months. Na fe mas o mu ahunya mobo makopa achew do mu ahunya mobo ajiji immigrant nyina ni ade no mu ahunya mobo esa de go back to 5 years now. Does this cause for any celebration
But we say chirem say eye Mahama okasa ye ena ma America for no aside this 5 years this and asam ye back to Mahama yin papa on san tena so bi na no ana come say we say ma be proud Wayoosi. Wayoosi wo se kodusini wate wo se kodusini 3 feet ni pa etese wo 3 feet ni pa etese wo Wayoosi wo se de yi wo na Wayoosi wo se de yi no obo akokora amramo no me chew bebrebe enso hweme na yede mi gina ho ne yede wo Wayoosi gina ho a wo wase wonya 80 years wo so obi onye 90 years Wayoosi kodusini bi etese wo yema Mahama enko another 4 years biem wadwene nya adwuma wo enam se wo enkora nso ne gu wo yafunu mu nti enkora nso ne gu yafunu mu nti kese Mahama enua ama wo yare Mahama enua ma osika ama wo de kosa ho yade wo je okura wo yare ho nto go wabo akokora amram no Wayoosi yema Mahama nkof another 4 years biem opa won temten hwade ne kubom se nipa ewo Ghana ha said the enemy blogger na kan asebia na me ohu se krobo nko esipa so no atene fe no krobo nko no Wayoosi ohu se krobo nko esipa so wati wabo akokra amram no eje ko okra oni si so eje ko na ne ba no eje ko okra ya brante che Wayoosi 3.5 feet etise wo shatare a wo material wan ya de kurenu na ade pam atare hye wo mpaboa hyew eye kanse enkora mpaboa eti wo no wo jimisem na wo beka adwon boni se ntina mo industry no aguo no sa mo movie industry na aguo adwon boni se otiase enu nti ena nka nyame amfa fukwan mu a adwon boni se ye ntina nka wo nyame amfa fukwan mu nka wo to na no monsie no because wo akora asuko do mete se wo hwa adwena wo dwene ye mane nko another 4 years asie jimifo Wayoosi say me ase ye kan say yi baby kafu yi asia wo ba wo no say oda so twere fom onyini ye ti wonim say hawa isi tue school fees asia mpan wo se wo se kurobo nko esi paso Wayoosi 3 feet ni pete se wo ayi 4 feet kura wunu Osha 31 aboa obegino ye nipa kasa so ba begino nipa friend te se wo be keka nkwa sesem wi ofu ye te se Wayoosi wo de ye be keka sa nkwa sesem ni biom na wo de ye be ka kire wo no sikle ni te se wo sikle te se wo wa ye sikla na onam ho no hu ye ohu asia se nya me o se kasa ko ntimi nkasa me se wo hu se krobo go esi paso krobo nko esi paso so onuma me kirewo ayi aduaba bi na ye de aba gbo ma ne ya pusa ne se na esisu ne atane na etwa no na yesi sa na wote Wayoosi obbo akokora amram no hu se obi a wonya 90 years wonim dua se obi a wonya 90 years Wayoosi so me chew pan wo me chew pebiri man chew kwa me chew be se 10 years asia bi jambe ki kan kwasia sem se ane ye mama Mahama said the papa said the we see wuro man abo ntidi e o man yi kwetu woni je ho because wo ye ma obidi me se mo selfish interest nti na ne ma twon boni nti na in movie industry na guo no atwon boni se ye nti na guo no na se mo to apete na ma boba asa ai wonim hu se ayi e kan se we dwanyini say ane ye said you see rule man who 2/3 of parliament in Tiaman Yaman Mahama Sanko another 4 years kofa wunni no se Wayoosi kofa wunni no se no abusuafo na mon konko change constitution na nka Mahama ekobom se nipa okrum a ni twasi Wayoosi Papa, the way you see woman, yes, so. Namia dom, when a 2/3 of parliament. Papa, constitution the house ye bay or ye bay review. And I say bay amendment. Papa, you first up on your way so. Papa, any amendment, that's how to so another 4 years be my. Kwasia. Ade wono material. Washa yo ayi 1 yard. 1 yard utim de pam soro ne form. Nti wu se wu ni haw. Wo
Witiwe o ko se anya mpawo ama wa wonan kituwa bi mem said abro sha size 10 ntu iska kakra bi atimi nya be miinu ntu wangasa no ni hawo wutiri hu se de aduru ache wo foforo wutiri hu se de aduru ache wo foforo anzo kasa kura enye yi because ya wonye complete you o mine na ekono o mine na ekono eya ofe ti ensa ma John Mahama ntoa so because of o yale ni nua beboa wonti simifo anza mo dwena mo nko a mo nti e no magu Kumawood utiri ho sa confirm ensu abo no abegina kuriasini wodi mo agimi no a utue nkwala anso no negu yam enti ye bobanku be se kurama wa we okay wo we okay kwala ntade na wo hyenti utue wini problem wo ba no still na order so akafom ketua bi enti wo ntua school fees ni bi ana wa betena ho na wo jimi man ntamte so opeso wo 4 years na nka abo nse nipa wo man mu so de ma John Mahama ntamte so opeso wo sa akwa another 4 years na nka obo hu say yes enipa eto wo man mu enwa na wo hwe wo mo so nipa na wo hwe yeso na nka obo hu de wo mu tiri nwi se ne ho sa tesi paso abegina ho se we mo jimi no What do we wish you woman? Yes, so. Namiadum, when a 2/3 of Parliament. Papa, Constitution at the house or your bay review. And I said, by amendment. Papa, you first up on your way so. Papa, Nina amendment, that's not to so another 4 years be my way. Wayoosi, amika bibenchiro. Say answer na ya pa John Mahama be so be ko 3 times no. Enye MPs na be decide tieniye. Oyare na oyare ye no. Nyini se eko ohwe enko. Enye MP na be decide. Die mra ne kan se si ebeji atum ama ye papa John Mahama akọ 3 times a 16 regions ni na be kwakoto aba region BS wonya 75% ti nyansa regions ni na be kwakoto aba regions ni kwakoto aba na ES wonya 75% e wo region bia ansan watimi akọ 3 times se nye sa na se wanye ne sa na se wabu mra so ana Ghana nso no obi enu a ososene mra obi antimi embu famra ne nse nsem nye ne wope ti John Mahama na moye so no kro onye na agyenso obekọ bi mamu mputi papa no to trouble mamu fa ne enche ento amanie mu so ti ase yare na wo yare no senko ya ana waduro no mde ma no nsa umfa duro no eno nti na bia ye wasanti no mesrew se duro no pa no ma fa duro no bi no ma duro no se be ya wo kasa ebe sound on se o yare ya o hoto wo nche nti betimi abasa yare na wo yare na abo afa wutim ti amasa obi bia ye basa why ana wono so ye kana enye yi because ono atade bi enu a o wan yard kura no o pama bi beka ti sede ye ti wo man no me ho hyehye ye no o mfili bi o wan yard kura no pama bi beka o trouser kura wan yard kura pam trouser wan yard bi beka nti se ne yesi feel no heat na enam mu no ye nam o street no so no o feel bi sa so ti ase nti wo de obenya bia wo ke ma ko bi enu anu bo de empaboa wo hye size bia 28 ana se abroso na be 30 so nti wo no ye ka ayi na membe kan bi tena nchen why na hweso na waduru na doctor ade ama no na hweso na fa aduru no se be ya wapomuden wo ho be den why that's it. Wayoosi apaache yenye wudeni wuyi otwan apaache yenye wudeni wuya boa Wayoosi apaache yenye wudeni wuyi ofui apaache yenye wudeni wuye mo apaache emo no wuye tujimi emo Wayoosi apaache
yenye ni deni oyofui kwasiampeni akwakora wedi 90 years abatan su anka me se oba beka anyansa sembi so wo bibi kakra kire his excellency oba beka kire se abatan su se si o se de odi nkwala na kototo eyi achiri eye day students no omkokọ eye day students no ompe bibi nyamfa ho ene de wonwene ho wo se sen wo se Ghana for say John Mahama mamu no efe wa hu nti on sa medi 4 years ofui Wayoosi se fie wate se fie se nyame aye wadom no ama o second chance apply wisdom fanyansa kasa ekasa Ghana for kachiro se John Mahama mamu efe da ben enti on sa metena so another 4 years in count. Was it there over 2 hand? 2 is 2 there, 2 third. So 2 unicasity. We are quasiam penny. When yini, and 2 casani nyansa. Aquatiana yo. Aquatiana yo nanso. Manyansa nyajuma. We yet tiana and chessa unimunyansa. Ate. Mimiani patente, but the nyansa gumitribuno. Made a slow comu bebu. John Mahama mamu we wo bui say ye wo fa ma ne nka wonko awutirim na 2028 dru so akoto abama no mejira meka se Ghana fo se na mamu ye fenti wontena so uye jimi fu ankasa sa wo batakari na ya wo hye no emu ntutu no nti no wo sha na abofa wa adwene mu na unhu nyansasem bi anka se mu Kumawood no egu na munya adwuma bi nya na se munni nyansasem bia nso amobeba out abeka zip it mon kama nuntum woni Christiana woni nyansa ba kokora ni mutirim sa na Christiana woni begina ayi simpie so ye na free association na ade de ba ye no enye ana abatan bi no so omadwumu e ha no mutie no ene about time mu na musu no eno kwa ye nka ho asem nwie ye wo be kasma mayetia wo Wayoosi say John Mahama nsa medi for another 4 years nka ho 1 year kura wonya ye hunu ye ho ano 1 year kura wonya ye hunu ye ho ano John Mahama be within 9 months unim how many times what to fuel unim how many times what to electricity mu Ghana for ye na mamu efe wakoma speech wa mani ye ubetimi akamfo no meme ye MPP ni na so o ma sa speech no US UN conference we no mi ankasa me ka say oh for the first time John Mahama ayade amani aso into say speech do come na aso wani a papa ubetimi abona baso Ghana for ahin na tie burochire Ghana for ahin ene gu aburochire compare Ghana for gu aburochire ni ye egu Ghana ha say balance equation na hwe yet your man mu ye bre umpe no ho asem nka mo de kakra de be mo di nti jimi mo nwene de masses no ho mo nwene ni padodo no ho kakra ye de be mo wadi jama uhia duro nti u be ka bibi na wa be mo sika na de akoto aduro hu ujimi John Mahama mamuo etese fie efie no kwa understatement wonte bro nti me ka understatement kwa wonte ase John Mahama mamuo etese fie na efie no kwa understatement se mi wo bibi a me ebe ye metimi di asi efie no ano a ebe boro so a enka meka amamu tantanta we John Mahama ebi yeni option yeni because onipa ne de wo ye de wo to wo ma ne betena so say kimwa 4 years no wo ye de a obetwa usumo jakro obetwa ade se yes akoto aba foforo na ne
woto abatia na watu atia no na me kada for wanu twitwiri fom Wayoosi for wanu twitwiri fom se John Mahama mamu efe enti o tu wuni twase enti onye den enti on san ko second term upon the judges or Yeku go nya upon judges nina or mon come on so on second term Ghana for ye betu atiam ye betu abanatiam yes ya na mo ye dokunu buedin dokunu e 5 cedi se dokunu no e 7 cedi 10 cedi obi obeka no kura bia beka do se dokunu ye bo no 7 cedi 5 cedi na ye ketua bi ye bo no 7 cedi 10 cedi opese odi dokunu na me ya o ma ye mo adwo John Mahama ba ye di ade pa no waye because ade we no waye ntiama o man mu abatan anase Ghana ni bi ho han no fuel na watumu se gas ya tum me gas asa e wo se me coffee libi me dwene ho se me kwa se the price no ekwa koduru on kan no asem mo die mo bedi mo fu die kakra be komu yemunti mato mu nyansa Christian ewuni a wo ye bad time na na do the free searches aba ebo about time wo be condemning ye free searches wo John Mahama oba e de oye no ene de e wo fe Jimmy fo amonwini ni pa ho mon kwa mu ye die ho na mo dwene onyame betua mo kama akoma hey Wayoosi se wan fa wa pachi na mpe ba bia ntena wa hu se wan fa wa pachi na mpe ba bia ntena wo fa Jimmy na me ka se wanyini ntu ni munyansa wan mpe ba bia ntena the next time I ever sosi uso no obete okakanka Wayoosi apaache munye ni deni oyaboa apaache yenye ni deni oyofui apaache yenye ni deni oya se kusue nyansa na Ghana for ye bre na obekasa ka asem ebeto adwenim ebeto akoma so se John Mahama ye bibi na aso wani a obi ankasa men kanfo no but men kase na mamu na efe na Ghana for pese o sa bedi subie wa bo wodam aboa na abew wan na kire o sa kasa no wan na kire o sa Ghana for ye ho aton e di ade na John Mahama ba ya wa ya Ghana for ye ho aton so o tu fuel mu ani so o tu electricity mu ani so o tu gas mu ani abobo adam Wayoosi ma we nya o first and last dwene wo yare ye ho e ma Ghana fo ma no si ho yarefo week mo and Wayoosi wo bezo no ade no beto chopping board no so be see a booking no for week we any week e be si mo Wayoosi bo just careful because attack ka se ba no so maza what me continue what does it what me continue kula chira wa je ma me e wo comment section Penyah Block Media.